Pozdrav svima! Danas ćemo praviti najjednostavnije oblatne što mogu da budu. Za njih nam je potrebno litra mlijeka i pola kilograma šećera, pakovanje oblatni. Krećemo tako što mlijeku dodajemo šećer i stavljamo to na laganu vatru. Na laganoj vatri kuvat ćemo ovo mlijeko i šećer nekih sat i po vremena, dok nam se ne krene gusnuti. Nakon sat vremena kuvanja naš budući fil za oblatne izgleda ovako. Kuvat ćemo ga još nekih pola sata. Posle sat i po naš fil je konačno kuvan. Kao što vidite, dobio je ovu svetlo smeđu boju od šećera. Sada ćemo ugasiti ringlu i gurnuti ovako u stranu, ostaviti da se prohladi. I kad se on prohladi, filujemo oblatnu. Sada ovdje postoji razlika. Možete da filujete odmah ovako, znači bez dodavanja bilo čega. Možete tu da dodate, naravno, u hladno margarin, ako želite da vam se bolje stigne, mada i ovako će biti skroz ok. Čekamo da se fil ohladi i filujemo naše oblatne. Sada kada nam se fil ohladio, ostaje nam još da nafilujemo oblatne. Ja ih filujem bez margarina, odnosno putera. Ništa se ne brinete što je ovako retko, sve će se to stignuti. Sipamo i na ovu pretposlednju. Razvučemo. Postepeno radite da ne bi curilo nigde, jer ipak je to još tečno. Kada smo istrošili sav fil, poklapamo od gore sa ovom posljednjom oblatnom. I sada, kada smo nafilovali ove naše oblatne, moramo ih samo pritisnuti nečim teškim kako bi se lepo zalijepile. I ukoliko vam se svidio ovaj video, zapratite Aninu kuhinjicu. Do sljedećeg videa. Puno pozdrava!